Ассалому алейкум, дӯстони азиз, ҳама каса нағзен созен. Намедонам чанд моҳ шуд видео накардам. Сипсиёҳ сӯхтагӣ ай гаштанама. Духтарако медонед, ба хотир омадам ки ҳаррӯз видео мекунам, ки вале худманда бовар надорам, барое ки чанд бор ҳамин гапа гуфтам нашид, не ки ин дафъа ман точно бояд ки ҳаррӯз видео кунам, ба хотире ки ютуба партофтум вай номаш чия? Неки ҳамин чиз нағз медагим будагда, постоянно видео мекардам. Боз ба ҳамин чиз да баргаштестам да. Что-то ки мегум не ютуб да бояд видео партоем. Эхе бигем а ютуб ма просмотр пул намегирам. Ҳозир вақти пулгирӣ нест, у вақтш буд ки ёқадар пул мегирифта, гуфти одамо сакат. Ҳозир манбаи даромади ман тамоман дигар чия? Чӣ хеле ки медонед. Ва чӣ гуфтаним? Дар ҳамин муддате ки набудам, где-то январ видео накардагим, то ҳозира чӣ коро қати машғул будам. Январ декабр сафарҳои корӣ қати будем, январ да тайёрӣ дидем, феврал да мероприятия гузарондем. Чӣ хеле ки медонем, яке калонтарин мероприятиямона. Баъдан моҳи март бо меҳмон доштем, бо як беҳад чорабинӣ калон кардем да. Ягон бор ман надидам ки сетивои маркетинго ҳамха зали калон дар Тоҷикистон фаъолият мекардаги пир карда бошанда, ҳамха одам беҳад бисёр боша ки ҷои шишт ҳатто наёфтам. Вақте якум бор мо хостем пикник барем, қати ҳамкоромон вохӯрӣ кунем дар ами душанбе, гуфтем 50 кас мебиёяд, 250-300 кас омад. Дуюм бор дар кохи Парфинон гуфтем як вохӯрӣ мекунем ки 200 кас мебиёяд, неки зиёда ай бовар мекунед, зиёда ай қариб 400 кас омадагда, даже 500 кас омадагия. 500 та даъватномаро кардагим. Худмон беҳисоб, худмон где-то 80 касе ки ҳамин чиза ташкил кардагия. Баъдаш духтаро моҳи марда гуфтем ки 720-750 кас да хали ҷамъомад мекунем, бовар мекунед тай 900 кас омадагия. Билетик тақсим кардем барои розыгриш 890 чанд та буд. Беғарз ай ҳамин 50-60 касе ки худмон ташкилотчигӣ да машғул будем да. Ҳама спонсор ҳама одамои буданд ки ҳамин мероприятияро ташкил кардам. Баъд ҷода шафиёро бо намедонам свет видео кнако ҳама чиё ҳамниё зиёдаи 900 кас. Беҳад монда шидем. Ин моҳи март буд. Моҳи апрел поездка Корея, духтаро и отдельная тема, баъд нақлтон мекунам. Моҳи май фақат тайёрӣ бо. Моҳи майда вай шудак академия успеха шуд дар Қирғизистон. Моҳи чорабинида сахт тайёрӣ дидем, нағз иштирок кардем. Ва моҳи июн мо меҳмон дорем, моҳи июл мо меҳмон дорем, моҳи август мо академия дорем. дӯстои азиз, касоне ки ҳамқавақати мо будем, беҳад миннатдорам ки тамошо мекунем. Албатта рейтинги канали мо уже да замин задагия, барое ки беҳад бисёр вақт видео набуд. Лекин ман медонам ки дар муддати кӯтоҳ мо метавонем ки ҷои худмона барқарор кунем. дӯстони азиз, салом алейкум. Ирӯз 9 июнай ва ҳамин рӯз ман тасмим гирифтам ки влогора мепартам. Барои чӣ? Чанд бор шудам хали план мекашам, намешава. Лекин ман фаҳмидам ки бояд ман ютуба давом тиём. Ана барои чӣ ки ҳамин кор мо сар кардагием, бояд ки постоянно менависам ки чӣ ба влог намекунем, вақт набуд. Лекин ҳамин рӯз кӯшиш кардам ки гуфтам ки хаймеша чалапачалаам видео кунӣ партой ҳаррӯзаша. Хеле медонам ака ҳамин рӯз сар кардам куч мешава. хулоса куҷо рафтестам саҳар қайда шумо бинед чӣ айфон сип сиёҳ нишон метиҳад. Ман худмам сиёҳ буд, ба айфон сип сиёҳ нишон метиҳад. нохуном ай давраи ким кай чӣ буд када будам. ирӯз алиш мекунам, пагаҳ алиш мекунам, ҳамаха монда. анами дина ма омадам ай чӣ дина ай вай омадам духтаро ай хуҷанд омадам дар душанбе чанд ҳафт 2 ҳафтаи ровна дар душанбе набудам. дина ай хуҷанд омадам ва тасмим гирифтам ки саҳар қати ман бояд нохунора нест кунам. дар пеша галакору борай хай бо яҷоя местем мебинем. ина нохунора гирифтем халта кардем. ина духтаро мо шидем фиолетовый цвет.
اینم خیلی کدیم. دوستانی عزیز نگاه کنین چیکار کردم. رفتم ناخونام کردم карта мана гирифтам. Серебряная карта. Обратно хона омадам, картаро гирифтам. Автоцентр да ҳамха пробка буд. Баъд специально ба иҷа бигзар. Специально ба дурни корон омадам. Иҷа камтара пробка да. Ҳама уҷа мераванд, иҷа холӣ мемонад. Ана кози як гала кору бор дорам. Дилафрӯзам со мной. Каса рафтид. دوستانی عزیزی ما چیکار کردیم که دیدی لافروز رفتیم میده پوپشی خریدیم یک ساعت ببر کرد размерش و 35 ای уже 34 آخری детский 35 اولی ای آدمای کلان اوس هم خیلی короче айс گفتیم نیفتیم بعد و برمادیم دیم اتاجی سیوما پوپشیش گرفتیم رفتیم بعد پوپشی کجا رفتیم пайкар ёва рафтем бо чимчи зига гирифтем пайкар рафтем уҷам да продукта харидем омадем машина рафтем уҷам партафтем хотиромон ҷам анаки корои худмон қатӣ я тарафи цум мерем ҳозир кӯчаи турдзифта рафта исти майда ма сторис кардим инстаграмда ай хонуда хироҷам ёкиримо эне хизонҷанене кадоме харида чӣ чара خلاصه اینمی کوچه کو دوستای عزیزم کوچه دا ما کلان شدیم که ما میشوه ای مایده کی من کوچه کار میرفتیم میامدیم جای کاری چم بعدش جای کاری خودم تا بهازی چقدر کوچه را ما پیاده گشتگیم این خونه چهاره خیزان جنز نشید خونه بویی اینمی بودم هم دوری مونده از هم ایجا خونه بویی شده کوچه خودش کوچه بویی شده دخترها دلافروز میگم سانسزاشیت نکردیم نگه این همین مورا نگفته بودم وقتی که سانسزاشیت نه او خود همین سانسزاشیت اساسا برای سیاه میشیدن هم نیست یا برای که پوستی رو تیز پیر نشوم تاز ای مایدک میکنم کنم SPF برای کدا خوی مایده هسته حاضر دلافروز گفتم که سانسزاشیت نکردیم میگم گفتم محبک ایو چای مادارم گفتم ماستیک سانسزاشیت میشه استفاده میبرم SPF 50 هم خیلی удобно رنگی نشکشو نگاه کنید چه خیلی وای دارود میکنی در گردن در دستو سبای میگیری میبری نه چرا دانه туториал как сделать SPF нахангри мешаки бад худос баласан не хусу хама ҷота баъзуд мешаки نه и друзья дорогие друзья гуфтиди лафроз сокровище майли мо таксиман мекунем ҳамаш 3-8 данеми кӯчаи рӯдаки 3-8 амода дар кӯра ашан рафтан пеш просто мария акӯз мо автобусда ба фикр мешинем барои ки мо як соат зад кардем не ҳамин дар куҷо рост меа вақте ки мо мошин дорем не ки мо пиёда мегардем автобус дод сувор мешем دختران نگاه کنه اومدیم سید خیلی هم این завтракаем هم обедаем قطعی دلافروز من نمیدونم چی گرفتن وایش خوردن نیستی؟ گریدیش که کردیستم منم خیلی چیزای تیز خوردستم لیموناد گرفتیم مریم اومده همجا و کردستیم офис باید کشویم همین را فکر کردیم که در جای افتادیم نه که برای چی مقوم نشد که دیگه метаж بود وازبین بورورا کی ما هر دفعه فایرود کنیم که برای ما را برداره و همه خاطر لوکاسیامونو علیش کردیم اومدیم مایده طرفی وطن ایره بینیم آبوف دلافروز آبوف دیدیم که ما مغازین آبوف اومدیم یک گالا асортимент наберем خبیشی яркий цветоч دخترکو بعدی گشت گذار اومدیم пайкар خرید کردیم هر روز почти دخترو ما айфонта تومون زیاد خرید کردیم دیگه سحری خیلی میگن هیچی نیست در خونه چی بخریم میگن من حیران میشم اینا هازی مثال 690 سومون خرید کردیم با سکیت کردیم چند تا دیگه همه چیزایی که نمیم همین روز تمام میشونده فقط سحر دا اونجا نیستم اینم خیلی چیزو کافی موفی خیلی
губка, ёшян, вафли. мегӯм ки ҳар рӯз покупкаи мо айпаз дастам зиёда барои хона леки саҳар мо мехезем ҳичи нест мегӯям кӯдако сари меган чӣ бихӯрем меган раҳмоналия фарёд кардем биё гуфтем мора бар мошини мо партифтагия давҷа инанамтари чизако дӯстони азиз омадам хона амада рӯи кадаи мариям нам хеле бамаза чизакора ма ида набудам ку куҷода будам ма дар ид ма дар хуҷанд будам ҳамин чизаро мариям оли рӯи кадаи киёра шаома мехӯрам чойи пати